Ngok sawah kae. Sawah sing ndi? Kae lho. Sing kono jare wis kidul. Kae prapate sing gonku. Prapate. Tanduri apa? Tak tandur apa. Anu wae Pak Le. Apa kuwi tak kei solusi. Penake tanduri kentang. Nah, sak wayah-wayah katoke wis dah kentange metu. Heeh. Kuwi kentang kidul gitu kok katok. Iso. Masuk tahun ini. Sampeyan kan mancing ora? Ning ngok cek itu. Kuwi wae jo sok gorgom-gorgom. Untuk piro bisa? Kuwi entuk nganu 40 patang. Kalau tak mau patang. Entuk 40 patang ya. Bluk. Ngono. Nek kita lagi. Dikan iki iki. Mereka mancing dari kopi ya. Ya mana? Sampai jalan sibuk. Mana pokoknya? Pokoknya situ. Bang. Kalau nyerang ini buknya. Oh itu kayak gedem-gedem. Yang segini. Konakane sampean iki sapa jenenge? Cocok atau kayak lu yang tidak mau masuk kayak kok. Lah mau ki bareng nyeluki aku. Coba aja. Nek kok biasane. Apa kan gini? Boleh ikan nek yo puyo. Ayo. Wong omahmu yang kepancing kok. Oh, dek mancing nek tes kan dedel. Kita ijo. Tak karo sapa? Wedoan gue. Oh, aku nak nyeloki nonton dedek. Iya nonton dedek ijo. Nonton dedek. Ora tapi ya. Pancing sih. Pancing sih. Lupa no. Kalah. Di mana ada air, di situ ada ikan. Mbok menawa bejone awak entuk iwak. Berane pergerakan kan. Oh, tak Wak le. Wah, ngene iki. Berarti yo bener. Di mana ada air, di situ ada ikan. Cek. Gua cai. Cek. Ini apa macam yang kono? Pak, Bang Ki Pak. Oh, kelengin sawang kono. Wah, mancing iki nek kelengin mobil. Jare di situ ada air, pasti ada ikan ngono. Ning jerane sawah, kono lho pot kono kan. Lho karep mancing ora? Mancing ayo, melu aku. Close track. Yo. Loncatnya nang kowe. Rangkul. Mati na kono, jangan promis sosialnya. Wah,
Có tụi về là em còn kẹo thì nó lăng cực trong đấy cò cho bạn cò đấy thì bốn có cái hoa lộ cái đứa thái này anh mặc cái chuyện cái này mà trên nó jalan ala cok yang ini Pak Lek rapi tergelek halan dopen ya tuh Pak Lek ya sok ngungkung awas ke sarungan kebiayaan em phải chụp lại chứ nghĩ cho con chụp lại cho thằng này buông rồi em rồi này kali ini guling dono mau lu saya pindah foto kata protein yang kono nggak masuk jadi seperti ini ya sukses bosek sekian namanya dan saya Neng. Iva, vale. Iva lele ngundang trombos. Bagus. Lah, kita. Ini semacam orang mana ini singgo gaman-gamannya sopo lagi ngopo mang insiden wah pancingnya insiden apa meneh tiba Dene rene kene aku manteng ora itu. nyandel karo yo men terus. Lagi arep mancing iwak manteng karo. Ini kene tak apa-apa tak sing nang dan apa mancing yang hawan yang untuk opung. Caki vertebra konangan po piye? Mancing ning gon sawah iki. Iki yo sing nduk ora yo ora sing peka to iki. Apa sangat. Iki Pak Lek, Pak Lek. Ang tuwa ang gapay ng ulo na mat mo. Chắc nó mà anh luôn. Đi chơi đi anh nó. Ya ampun. Kiểu gì? Chỉ có bút sao à? Em mà sao? Pass. Được tủ đâu như gì? Được tập ở đây đó. Buku lại được. Ini keluar ekor. Di tuan lo. Oh. Ya, ôi có người bị đặt ái Kan wae. Pancing ruwet ya. banyak pedet loh Ditangkap pakai orang teh. Pak Lek, nih sesuk boleh sempat si robot menandang nih Pak. apa Nanti Joyo, Bopo, bayar darat apa bayar apa ini nantang tenan yo Boyo, ngono lah. Kenal. ini cepat ini
ikan. Bisa kan ya. Strike Nah, ikan. Ulah. Cepat. jadi mereka ini apa? Mancing kesabaran. Lagi. Kan alam kita gimana? Strike besar. Strike besar. Strike besar. Lebih gitu aja kalau pakai dua aja ke sana pak. Wes buang cara ini. Nah, Dari mana? iya, dia tuh Bayi. aku sumade. Itu Pak Le. Aku sumade. Aku sumade. Bayi. Yo. Nice. Buat lo problem tu. Apa itu? Kamera aja. Tolong aja apa sih? Ya, weh, kalau kero. Allah. Jangan masuk air, sampai sekarang. Mas air. Kenapa mau ke bos? Sabar. Dan kalau Ini dulu sih kata awal mau. Kalau kan. Balik. Kasihan. Pecah Gue kena ke Cok. hutan. Ah, so ini. Kembali kafe lagi. Hei. Bos. Iki Apa tombong? Asih. Apa? Korban ini loh. Yo, sudah lagi loh, bedah loh. Main petas tombong. Yora, kau sopo sasarane?